Prvo pravilo od pravila nuna sa sukunom i tenvina jeste al-izhar. Ma ta'rifu al-izhari lugatan wa istilaha. Kako glasi definicija izhara u jeziku i u terminologiji? Al-izharu lugatan al-bayanu wal-wuduh. Izhar u jeziku znači pojašnjenje i jasnoću. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. A u terminologiji označava izvođenje svakog harfa ili svakog slova iz njegovog pravog izhodišta min ghairi gunna, bez gunneta ili bez nazalizacije ili bez propuštanja vazduha kroz nos. فإذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف الحلق الستة وجب إظهارهما وبيانهما من غير غنة. Pa kada dođe nun sa sukunom ili tenvin prije jednog od šest grlenih slova, vađib je i obaveza tada da se ispoli izhar bez nazalizacije. وما حروف الحلق. A koja su to onda slova grla ili koja su to grlena slova? Huruful halqi hiya. Grlena slova su hamza, ha, ain, ha, ghain, kha. جمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات. A neki učenjaci su ova slova spojili u jednoj rečenici pa su rekli أخي هاك علما حازه غير خاسر. Pa su rekli prva slova svake riječi označavaju slova grla. Dakle, kada nađemo prvo slovo bilo koje riječi od ovih ovdje riječi, znamo da je to grleno slovo. Pa imamo hamza, ha, ain, ha, ghain i kha. Al-amthila, primjeri. Za slovo hamze imamo primjere yan'auna, min ilahin, azabun alim. Za slovo ha imamo yanhauna, min hadin, likulli qawmin had. Za slovo ain an'amta, min alaqin, hakimun alim. Za slovo ha watanhituna, min hakimin hamid. Za slovo ghain fasayunghiduna, min ghillin, la'afuwun ghafur. Za slovo kha والمنخنقة من خير